Tapos na yan ang kultura niya. Maunya tema dihamu amang boru nami Raja Dolok Saribu lunga takas pujalohami pinggan panupunan pinggan putih pinggan nahok di hudulana kata honon nami matutu sehok ma barita uli hok barita gabi pasu-pasuan dia mata na bartua di mata napinit tani ulauta di banggasan sadario amang baru digincang di pinggan panungkunanon di baik kamudo mardongan hanbuepir boras ribu-ribu sakti badingin mau tutu napi nasahak monon asapir mapokim baul-baul pasalongan bir maton tinta saluhukna saya luju-luju matutu apa bawa di baik kamudo memoseng bang baru ima napura tiar napuran mauliabe hasoloman ni akai nataraja si palas rohani aka amang taraja amang guru doholok pasokan midok mina dua-dua asa napura tano-tano marangin marsiranggongan molatung badan tapi pada udao saya tundit tama marsinonggongan dibincang ni pinggan panungkunanon amang guru di baik kamudo ringgit si suara na sinetak ni pamarenta di mana baru si alas sononta di gabi akan diula dong di silur napilu napinahan saya gabi mana kena taula saya silur mana napinahan saya waras-waras matong yang kaya mau so di mana baru siapkan panungkunanon belum nabi mau tolu asa tujuh bolu-bolu dan kamu maju bantik dalam baru asa pasangan jo dolar ni pinggan panungkunanon pasangan mapinggan panungkunanon dolar ni pinggan panungkunanon Tuhan sada Tuhamu hangadulinan atur honda saya ontolan dipinggan panungkunanon tu anggilurinami saya pinggan panungkunanon di hitam maraon atau honda mah asa dus asa balas mero hasudi jadi semuanya mah las marohatta dohonon masuk hidup nina tua-tua hama untung-untung inna songgok tu si bakalusi lunga hujal kami amang baru pinggan panungkunanon paulahon nami maun sada tuhamu gabi pinggan pakalusi doho sada ringi sito suara asa sadahamu amang baru sada tahimu lama kalusi apa sukun si senami sadarion guru nami pasangan tamu tu raja namang borontak pinggan pakalusi Mauliate madihamu raja ni udah nami tulang kami lahunju raja iskoha munga saat tuhami sada pinggan pakalusi hidop na dua-dua dalam tululuan ikon bulusan do kau bosi nung kau sakanya itu hamu pinggan panungkunan ulang atau hami sada pinggan pakalusi asa sadama di hatanami bisa luhur raja ni pamulong muna ng sarimu Gimana na mga alusi suku si ni Rajai Raya dan lebih penting kalau pakai baju sama kecil Nauli ang bor. Jadi Sony balita naman waktu naman pemarangki Sony burber ang gawas sahuta Nung Raja dito sa pinggan pagkunan pinggan pengalusi Kulo itong hangin kaya sa hatan na alas marang dati Ano di patigyan nga
Rama Prasaulio do kita. Alay mo rin pagkikyanon, ilok na tua-tua, molo ninidurin na pora-pora, pangiyok masibawin sa kolang-kolang ni Bati. Molo anong sila stirohan na gawin surong pinamasok maan Tuhan. Wala na mali.